Pa dobar dan svima i od mene. Ja sam Marica Vukomanović iz Epale NSS tima iz Srbije i imam jedan težak zadatak sad da vas ovde zadržim i da vam zadržim interesovanje, tako da vam se unapred zahvaljujem na pažnji koju ćete izdvojiti da me ispratite do kraja. Trudit ću se da budem što kraća i što jednostavnija, zato što smo danas čuli stvarno mnogo informacija, mnogo korisnih stvari i evo ja već onako polako krećem da sumiram u glavi šta je sve to danas bilo ključno. Pa ću probati to da uradim i kroz prezentaciju. Pre nego što krenem, zahvalila bih se domaćinima na sjajnoj organizaciji regionalne konferencije i samo bih voljela i ja sa svoje strane i sa strane tima da istaknem koliko su važne ovakve konferencije gde možemo da se sastanemo, da razgovaramo o ključnim pitanjima kao što je baš ova današnja tema Upskilling Pathways u svom najširem smislu. Moja prezentacija će biti nešto slično onome što smo videli u prethodnih nekoliko. To je neki opšti pregled obrazovanja odraslih u Srbiji i samog sistema kako biste možda stekli neku jasniju sliku, a sa druge strane i te aktivnosti koje na direktan ili indirektan način se oslanjaju na ovu inicijativu Upskilling Pathways. Pored toga i neke politike, zakonske regulative koje su u vezi sa tom temom i u skladu sa njom. Dakle, kao što rekoh, prvo mali pregled obrazovanja odraslih. Ovo što vidite na slajdu jeste definicija obrazovanja odraslih koja stoji kod nas u zakonu. Istakla sam je zato što na neki način može da sumira baš ono o čemu pričamo, to su one osnovne tačke kojih se Upskilling Pathways i dotiče. Dakle, obrazovanje odraslih obezbeđuje odraslima tokom celog života sticanje kompetencije i kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, društveno odgovorno ponašanje. Ostvaruje se kroz formalno obrazovanje odraslih, neformalno i informalno. Sad, svi ovi sistemi se na neki način dotiču na 3 koraka koje nam je koleginica Gordana vrlo lepo objasnila kroz svoju prezentaciju i hvala je na tome. Dala nam je lepo onako uvod u to šta sve podrazumeva inicijativa i ja moram da kažem da je moj utisak nakon ove prezentacije gospodina Novosela iz Hrvatske meni nekako u glavi kako imamo sa jedne strane priču iz Hrvatske koja nama iz naše perspektive iz Srbije deluje kao naučna fantastika, da se toliko fokusiramo na ne samo digitalne kompetencije, nego na način na koji se sprovode te aktivnosti, jer nama je recimo glavna barijera motivacija i na neki način i dosezanje ciljnih grupa, odnosno onih koji moraju ili da se vrate obrazovanje ili da promene svoje zanimanje. To je kod nas najteže zato što ljudi smatraju da sa završetkom formalnog obrazovanja tu je kraj. Da nema više šta da se radi, nekada ih je čak i sramota da se vrate u obrazovanje jer smatraju da je to lično njima neki minus ako uče nešto ponovo, jer ako nisu naučili sve kroz formalni sistem, to je onda nešto strašno. Tako da je promjena tog načina razmišljanja, čini mi se, kod nas najveći zadatak trenutno i kada tako pogledate, mi imamo drugačije neke zadatke, ali je zanimljivo razmisliti na koji način možemo prilagoditi različite pristupe i dobre prakse koje vidimo u drugim zemljama našoj situaciji. Ovo je pravni okvir obrazovanja odraslih. Nemam nameru sad da vam čitam ovo. Kao što je Gordana rekla i meni je negde ideja bila da na slajdu možda stoji, na prezentaciji možda stoji više informacija ukoliko neko bude želeo da ih čita kasnije. Ali recimo ovaj slajd može da vam pokaže da mi kroz naš zakonodavni sistem posvećujemo pažnju obrazovanju odraslih, što je jako dobra stvar, zato što imamo neki sistemski okvir, imamo manevarski prostor da neke stvari uvedemo koje su nove ili da ih prepoznamo na sistemskom i nacionalnom nivou, pa samim tim onda i lakše sprovedemo.
Ono što je po meni najefektnije za sada jesu godišnji planovi obrazovanja odraslih, zato što se oslanjaju na zakone, a donose se na godišnjem nivou i definišu prioritete, tako da nam nekako pomažu da taj fokus usmerimo. Samim tim što se donose na godišnjem nivou znači da se i izveštaj i evaluacija tih aktivnosti rade mnogo češće, tako da ja mislim da je to vrlo efikasno. Mogu da se pohvalim da sam član radne grupe za definisanje godišnjeg plana za obrazovanje odraslih bila prošle godine i ove, pa mogu iz te perspektive negde da dam neki pregled kako se planiraju aktivnosti i u kojoj meri se to dotiče ove inicijative Upskilling Pathways. Evo institucionalnog okvira, imamo zaista dosta državnih tela koje se bave obrazovanjem odraslih. Koliko je to dobro, nekada i nije, zato što se srećemo sa izazovom da se sve njihove aktivnosti nekako umreže i da se sinhronizuju, odnosno da se okupe oko slične teme ili ako se bave sličnim ili istim temama da svoje aktivnosti usklade i da postignu neku sinergiju. Međutim, tu vidim veliku ulogu EPALE mreže i nama se pokazala kao veoma korisna i kao jedan od glavnih benefita je upravo to da mi možemo da budemo faktor povezivanja između različitih stakeholdera, odnosno različitih institucija. Mi se zaista trudimo da to i radimo i za sada mi se čini da smo poprilično u tome uspeli, da nekako uputimo stakeholdere jedne na druge, a da ih okupimo na različitim događajima kao što su konferencije, različiti sastanci i druge aktivnosti, tako da to ćemo naravno se truditi da radimo i dalje. Evo kako zakon definiše aktivnosti obrazovanja odraslih. Dakle, neću čitati, ali ono što hoću jeste da vam samo podvučem ono što se dotiče te tri glavne tačke na koje se Upskilling Pathways odnosi. Recimo, obrazovanje odraslih kojim se unapređuju znanje, veštine i sposobnosti radi ličnog i profesionalnog razvoja, društveno odgovornog ponašanja, unapređenja kvaliteta života i tako dalje. Sticanje kompetencija, kvalifikacija. To je sve ono što negde upskilling podrazumeva. Zatim priznavanje prethodnog učenja, to je onaj treći korak, karijerno vođenje i savetovanje koji bi negde po logici stvari bio deo drugog koraka, tailored learning offer, pa onda samim tim i usmeravanje, profesionalno usmeravanje kako neko može da odabere svoju learning offer, ono novo što će naučiti i kako će se prekvalifikovati, jer iskustvo jeste da polaznici često ni nemaju svest o svojim veštinama i da im je vrlo potrebno savetovanje na koji način mogu da ih iskoriste i u kom smeru dalje bi trebalo da se kreću. Dakle, po nama, karijerno vođenje i savjetovanje je nezaobilazni korak u tom daljem usavršavanju veština i sticanju kvalifikacija. Ono što je novo kod nas u zakonodavnom okviru jeste Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. Prema njemu ima 8 nivoa kvalifikacija, opet sam ja to istakla samo ukoliko želite da imate pregled svega, a ovde bih samo podvukla nivo 2, 3 i 4, zato što recimo nivo 2 i nivo 3 mogu da se steknu kroz neformalno obrazovanje, kroz 120 do 360 sati obuke, odnosno 960 za treći nivo i uz pomoć ovih sati polaznici dobijaju sertifikat i mogu dalje da nastave na nivo 4, mogu da se vrate u formalno obrazovanje, što je iz ugla validacije i prepoznavanja prethodnog učenja jako dobra stvar, zato što to sada imamo u tom zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija i to je jedna velika mogućnost koju sada polaznici dobijaju. Evo godišnjeg plana za obrazovanje odraslih i koje su to prioritetne oblasti i aktivnosti. Dakle, formalno obrazovanje odraslih kroz osnovno obrazovanje odraslih se odnosi na one osnovne veštine i ključne kompetencije koje smo pominjali. Kroz srednje obrazovanje odraslih se odnosi na sticanje kvalifikacija, dokvalifikacija, prekvalifikacija, a zatim imamo prioritete neformalno obrazovanje odraslih, akreditaciju i verifikaciju kroz javno priznate organizatore aktivnosti, priznavanje prethodnog učenja i karijerno vođenje i savetovanje. Sad vama možda ovo ne znači puno, pa ćemo kroz naredne slajdove da malo pojasnimo više.
Ovo je malo samo detaljnije isto iz godišnjeg plana za obrazovanje odraslih, samo pojašnjeno šta se to podrazumeva u formalnom sistemu, a šta u neformalnom. Evo jednog dobrog primjera kako se kod nas adresiraju te bazične veštine i ključne kompetencije. Osnovno obrazovanje odraslih je kroz projekat Druga šansa reformisano 2012-2013. godine i jako je dobar primer zato što je podeljen u 3 ciklusa koja mogu pratiti ovo o čemu pričamo. Dakle, u prvom ciklusu polaznici uče samo bazične veštine. To odgovara nivou od 1. do 4. razreda, ali je primarno posvećeno matematičkoj pismenosti i jezičkoj pismenosti, primarna pažnja. Nakon toga se dodaje digitalna pismenost, životne veštine kroz koje se pokrivaju druge ključne kompetencije. U trećem ciklusu nastavak ključnih kompetencija i stručno osposobljavanje i to prema željama polaznika. Sad, to nije baš, ne može se nazvati ono što se kaže individualized learning offer, ali samim tim što se uzimaju u obzir želje polaznika, to može već da bude jedan korak ka tome. Ono što je dobro u ovom sistemu jeste što se apsolutno adresiraju ti ljudi koji imaju nizak nivo kvalifikacija i često nemaju nikakvo obrazovanje, a jedan odličan primer prakse koji smo mi imali prilike da vidimo kroz rad sa nastavnicima koji rade u osnovnom obrazovanju odraslih, ali smo čuli preko njih iskustva, način na koji oni dosežu do tih svojih ciljnih grupa. Obično su to pripadnici romske manjine, ali ima naravno i starijih ljudi i onih koji nisu završili osnovno obrazovanje odraslih. Dakle, ti nastavnici i andragoški asistenti idu na teren, popisuju ljude koji nemaju osnovno obrazovanje i vrlo često imaju redovne kontakte sa njima, odlaze, razgovaraju, pitaju kakve su njihove situacije u porodici, da bi što bolje razumeli šta je to što njih sprečava da se vrate u formalno obrazovanje ili da na neki način unaprede svoje veštine. Na taj način oni njima organizuju časove, vrlo često se dešava da ih i dovoze na časove. To je nama bilo vrlo zanimljivo. U Sićevu, to je jedna varošica, da kažem, na jugu Srbije, gde je škola bukvalno na jednom brdu. Zimi nastavnici odlaze, pokupe u polaznike i onda svi zajedno idu u školu. I to je bio jedan jako lep primer kako oni rade na terenu i kako dosežu do tih ciljnih grupa, na koji način ih motivišu i na neki način se oni upoznaju i srode sa tim ljudima i to je nama pokazalo da nekada nije dovoljno samo uraditi skills assessment, date nekom upitnik, da li on zna da koristi Word na računaru ili da li zna da sabere 2 broja, već jednostavno da razumete iz kog backgrounda, da sad iskoristim tu englesku reč, ali iz koje okoline i okruženja oni potiču i šta je to što njihov život čini drugačijim, pa zbog toga oni ne mogu, na primjer, da pristupe nekoj ponudi. Mi možemo da mislimo da neko nema motivaciju ili da ne želi da pristupi ponudi, a u stvari su razlozi vrlo često drugačiji. Ljudi imaju porodice, nekome ne daju zato što, ne znam, u romskim porodicama ne daju mladim ženama da idu u školu. Jednostavno, to je nešto novo što smo mi naučili kroz to i na neki način bolje ishvatili kako treba pristupiti onda privlačenju tih ciljnih grupa. Dakle, to skills assessment i tailored learning offer može da se shvati vrlo, vrlo široko. Dakle, to je jedan jako dobar primer i te iste škole organizuju to osnovno obrazovanje odraslih u kazneno-popravnim zavodima, to je isto dobra praksa i tu su takođe vrlo uspešni, imaju taj početni upitnik gde procenjuju njihov nivo. To je ono što nisam spomenula, da se neko može upisati automatski na 2. ciklus ili na 3. ako prethodno posjeduje ove veštine, tako da je i to negde u skladu sa ovim što pričamo.
Evo kratkog pregleda tog samog projekta koji je praktično i reformisao sistem osnovnog obrazovanja odraslih, kako je to izgledalo, neke informacije koje možete pročitati i naknadno, ali koji su izazovi danas, pa izazovi su ti što recimo baš tu gde treba da steknu stručne kvalifikacije, negde se desi raskorak zato što to bi trebalo da pruži Nacionalna služba za zapošljavanje ili srednja stručna škola i onda tu naravno saradnja stakeholdera nekako uvek zakaže i to je ono što se pokazalo u praksi da kako se koraci usitnjavaju, tako vidimo i razvodnjavanje procesa. Dovoljno je da jedan akter u tom procesu ne odgovori, odnosno ne zainteresuje se ili ne obavlja svoje dužnosti kako bi trebalo i onda čitav proces nekako zamre više nego što se održava, iako je zakonski prepoznat i obavezan. Tako da su to izazovi. Godišnji plan za obrazovanje odraslih gleda da adresira ove godine to kao jedan od prioriteta, tako da je to naravno nešto čega smo svesni i trudimo se da radimo na tome. Što se tiče neformalnog obrazovanja odraslih, evo nekih prioriteta koji su bili u 2018. godini, dakle to je nešto što ja mislim da se može shvatiti kao uopšteno za sve zemlje, bez obzira da li su razvijene ili nerazvijene. Otprilike je to, ali generalno se ne pristupa sistematski proceni ovih prioriteta, već se odlučuje na osnovu potreba, potražnje i vrlo retko se konsultuju poslodavci, recimo, što je još nešto na čemu prepoznato je da bi trebalo da se radi, ali ja bih rekla da je to vrlo proizvoljno, da su proizvoljno određeni ovi prioriteti. Što se tiče one skraćenice JPO-a, koja je malo nezgrapna, ali stoji za dobru stvar, a to je da postoji sistem akreditacije provajdera obrazovanja odraslih, znači svaki provajder obrazovanja odraslih može da aplicira za akreditaciju i kod, naravno, države, kod Ministarstva prosvete i dobijaju tu akreditaciju, odnosno rešenje na 5 godina. I to znači da su njihovi sertifikati validni za dalje priznavanje prethodnog učenja, za dalje kvalifikacije i ulazak u sledeći nivo obrazovanja i upisuju se u radnu knjižicu, pa je tako nekako i sistem Nacionalne službe za zapošljavanje i ovaj sistem javno priznatih organizatora, odnosno neformalnog obrazovanja povezan. Evo, ovde smo istakli da pružaju obuke koje obezbeđuju nedostajuće stručne kompetencije i kvalifikacije, koje ne produkuje formalni sistem ili ukoliko su zastarele, ciljne grupa su i zaposleni i nezaposleni i odrasli sa evidencije nacionalne službe i štićenici iz KPZ-a, nezaposlena lica koja se sama jave, dakle ne nužno neko ko je poslat sa biroa, kako ga mi zovemo, osobe sa invaliditetom, zaposleni u javnom sektoru i tako dalje. Evo pregleda 2019. godine prema podacima koje smo dobili od javno priznatih organizatora aktivnosti, šta je to bilo najtraženije i najtraženije su mašinstvo i obrada metala, obuke za razvoj i očuvanje bezbednosti i IKT negde i trgovina, dakle ekonomija, pravo, administracija, to su neke kvalifikacije koje se najviše traže, naravno u skladu sa ponudom poslova. Došli smo i do karijernog vođenja i savjetovanja i priznavanja prethodnog učenja. Dakle, to je, kao što sam spomenula, jako bitan korak u tom daljem sticanju kvalifikacija i u samom prilasku na individualan način, odnosno individualizovanom pristupu odraslima koji bi da se prekvalifikuju. Što se tiče karijernog vođenja i savjetovanja kod nas, mnoga tela se takođe bave i time.
Na prvo mesto Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo omladine i sporta. U okviru srednjih škola imamo timove za karijerno vođenje i savjetovanje, što je jako dobra praksa, međutim ne odnosi se na obrazovanje odraslih, pa onda sad ne možemo baš da kažemo da je to direktno u vezi sa ovim, ali na dugoročnom planu i razvijanje svesti o karijernom vođenju i savjetovanju definitivno značajno. I ono što je jako dobro jeste što smo i u nacionalnim dokumentima prepoznali značaj karijernog vođenja i savjetovanja kroz strategiju i kroz razvijene standarde usluga karijernog vođenja i savjetovanja. Nacionalna služba sama funkcioniše tako što kod nas što svako ko je nezaposlen, ko se javi na biro, dobije svog individualnog savjetnika i onda u idealnom slučaju sa savjetnikom dogovara svoj plan traženja posla i građenja karijere. Priznavanje prethodnog učenja je nešto što je takođe prioritet u godišnjem planu za 2020. U planu je izrada pravilnika i mi se iskreno nadamo da će to ove godine, pošto je i ranije godina bio prioritet pa se nekako nije pristupilo tome, ove godine bi to stvarno trebalo da bude razvijeno bar u nekoj početnoj fazi i definitivno bi bilo korak napred u pronalaženju kvalifikacija i naravno identifikovanju veština i ljudi kojima su potrebne dodatne kvalifikacije. Evo i kratkog pregleda šta je to što naša Nacionalna služba za zapošljavanje predlaže i nudi kao mere aktivne politike zapošljavanja. Kao što sam spomenula, individualni plan zapošljavanja je nešto što postoji, međutim u praksi se pokazalo da to nije baš toliko korisno. Iskustva naših ljudi koji nam govore o tome kakav odnos imaju sa svojim savjetnicima, da li su našli posao preko biroa, to je vrlo retko, to se svodi na par nekih upitnika koji su deo obavezne procedure da biste vi imali radnu knjižicu, da biste dalje mogli da aplicirate za poslove preko NSZ-a i često se svede na tu formalnost. Tako da ideja jeste dobra, ali definitivno bi trebalo da postoji malo unapređenje u tom smislu. Nacionalna služba za zapošljavanje nudi stručne prakse, program pripravnika, klubove za aktivno traženje posla koji su recimo jako korisni zato što pružaju mogućnost sticanja tih mekih veština koje su danas svima potrebne, obuke i mogućnosti za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obuke za započinjanje sopstvenog posla koje se i najviše koriste, obuke za aktivno traženje posla, obuke i za tržište rada i na zahtev poslodavca, funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, to je ono što sam vam pomenula malo pre, da onaj treći ciklus bi oni trebalo da organizuju i obuke za potrebe poslodavaca za njihove zaposlene. Evo jedne zanimljive statistike iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a to je da je 51% nezaposlenih lica sa srednjim nivoom kvalifikacija, a 33% nezaposlenih bez kvalifikacije ili sa niskim nivoom kvalifikacija. Ovo, po mom mišljenju, nije odraz realnog stanja, već je odraz toga koliko se ljudi prijavljuju na samu službu, odnosno koliko ljudi je evidentirano, jer recimo lica sa srednjim nivom kvalifikacija po nekom automatizmu se odmah nakon sticanja kvalifikacije jave na biro, dok nezaposleni bez kvalifikacije ili sa niskim nivom nemaju tu svest i onda traže nekim drugim putevima poslove, prosto nemaju svest da treba da odu na biro. Tako da to nije baš možda realna statistika u smislu ovoga što kaže, ali to su brojevi, nekad znaju i da zavaraju. I na kraju ono što bih spomenula jeste da se projekat Upskilling Pathways, odnosno za sprovođenje Upskilling Pathways, u Srbiji nalazi pod koordinatorstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Mi smo kontaktirali kolege iz ministarstva, međutim, nažalost, nisu mogli da budu sa nama danas zbog drugih obaveza, da nam kažu više o ovom projektu koji je počeo
krajem prethodne godine i trajaće do kraja 2020. Partneri u projektu su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nacionalna služba za zapošljavanje i Otvoreni univerzitet u Subotici. I evo, mi smo izdvojili neke od aktivnosti koje su predviđene ovim projektom. To su formiranje radnih grupa, regionalna saradnja u okviru inicijative, mapiranje potreba i prioritetnih grupa kroz istraživanje, naravno, utvrđivanje prioriteta, predlog akcionog plana, definisanje paketa obuka, zatim pilotiranje procene veštine i implementacije tih definisanih obuka i svakako promocija. Mi se nadamo da ćemo imati više informacija o ovome i svakako ćemo to deliti na Epale platformi, pa možete da pogledate i potražite tamo više informacija u budućnosti o ovom projektu, a ja mislim da bi to bilo dovoljno za danas, za ovaj čitav dan vrednog rada i mnoštvo informacija koje smo čuli. Meni je svakako bilo jako zanimljivo. Još jednom bih vam se zahvalila na pažnji. Ukoliko imate nekih pitanja, uprkos tome što je prošlo vreme, ja sam tu. Nema pitanja. Hvala.